Esther ihlangothi lakho. Sisi, mina ngicela ukubuza ama-question yana afew kuwena. Uthoma ukuhlala nini noBongani? Sinobongani sesina 5 years 6 years solusazana sinobongani sihlala. Until today? Yeah, till today. Unabantwana naye? Nginamntwana noBongani. Wena unabo abantwana? Yeah, bekazi ukuthi nginabantwana. Abayingaki? Ngina 7 nje. Abantwana? Yeah. Akekho oyi-1 wakhe. Ukuthola unabantwana abangaki uBongani? uBongani nathi ngithole ngina 4. Abantwana? Yeah. Then waba ne-3. Yeah. So lo usahlala naye? Ubani siyahlala sinobongani. Uyamchazisela ukuthi unomntwana omunye. Yeah. Omunye godi. Yeah, uyazi uBongani bekazi. Okay. Even nokuyima kwami bekazi uBongani ukuthi ngimile mina. Okay. Okay. Ngicabanga ukuthi mina ngamanye amagama umtshelile ukuthi isithembu uBongani. uBongani bekazi ukuthi mina ungithole ngihlala nomuntu and mina bengakathi kuBongani ngizwe ngokuthi ngizokuhlala ngithola. Bengize njengomuntu omsiza ukuthola. Kwaya nokuya kithi siyabonda bisinayi. Sagcine sinebond sinayo ngizwisisa. So uBongani wangitshela mina ukuthi uyangithanda okay mina ngavuma ngithola. Ngamtshela mina ukuthi mara but kwanje mina nginomuntu uhlala ukwazi lokho ngizwisisa. Wafika izinga lokuthi uBongani wa decide ukuthi yena uthi ufuna ukungilobola uyabona. Mina ngamtshela ngathi Bongani umama kho ngoba uyazi ukuthi unenkinga nami. Uma kaBongani kokuthomeni bekanganenkinga nami. Besiya so uBongani lokho ngibe nginando ngikhamba naye sometimes akhambe nomunye ngithi unokutshentsha abantu akhambe nami. Uma kaBongani wathoma lapho nakathoma ukwekela umbereko esikolweni wathoma waba nenkinga nami uyangizwisisa. Okay. Seseke ikesithi kancane sori ukuvala ngendaba yakho noma kaBongani. Mina ngifuna ukuthola la. Okay, it's fine. Ya understand ukuthi mhlambe uthi umchaziselile uBongani. Do you think that ukuthi kaBongani uyi-approve kanjani relationship yenu ngaphakathi lokho kubhizi kuba nabantwana ngapha uhlala noBongani? Do you think ukuthi uzokuthanda or uzokwamkela? Lokho ngenzeka ngithanda ngenzeka. And don't you think ukuthi the reason is because into efana njengaleyo uthi uyamthanda uBongani ngisho? So how do you love somebody ekutheni unomunye umuntu ohlala naye and then how do you expect ngikhulumela lokho boku nje usekunabantwana already uhleli noBongani unabantwana abayi4 manje u83 abangasingi bakaBongani mara lokho ubhizi uyamthanda lokho nando uyakaBongani and umama lo lokho ubhizi uyachubeka uyakubona and ngapha uyabona ukuthi unomntwana nakabuza kongelinye ilanga uthi ugada umntwana khari ngapha umntwana ngewakho. uBongani azange ngibuza lokho uBongani wangithuka kuphela efestirini uBongani kwase kwangena yena uBongani aphenika. Bona Bongani ungapheka kahle angithukani Bongani wena mina I'm matured uyabona ingondo yami ivuthiwe ingondo yami ivuthiwe ne angeke angihlanye angeke ngize ngibize izinhlamba ngikubuze kahle ngathi umntana lo owakabani wathi owami yilo mntana bangigadise yena manje inhlamba ikuphi lapho wena baBongani mina ngifuna ungichazela ukuthi inkinga yakho ukuthini ukuthi mina inkinga yakho ukuthi yami noBongani yini ukuthi wena ubhizi uthola abantwana uBongani ekhona empilweni yakho okwesi2 imali kaBongani and makaBongani uBongani kuzokutshela iqiniso uBongani uthenga ngangasikhulumela uBongani bekahlala nomunye ubani mina uBongani lesikhathi azongithola nabantwana uBongani azongitshela ngamtshela ngathi Bongani ngaze ngamphekelela kusesilobe kangaboni wekwaha ngibani yeah ngamphekelela uBongani lapho si-communicate ngentombi kaBongani ngefoni uyangizwisisa ngoba mina akangiboni and mina sahlangana lapha emoli kwakho uyangizwisisa umuntu kaBongani wena nawe bomazi umuntu loyo umuntu kaBongani loyo nami benginomuntu nawe bomazi umuntu loyo kaBongani sahlangana mawukhuluma nathi usikhombe sorry thina sasuka sakhamba ngaphekelela uBongani kumuntu lo mina bekosele ngibuye noBongani itreg uBongani nathi ufuna ukubona igirlfriend yakhe le and igirlfriend yakhe le beyihlala ePitori ifunde ePitori ayiboni nayo uyangizwisisa bakhulumisana babodwa le endlini bakhulumisana kwaya uDavid mina wangitshela wathi umuntu kaBongani upregile wapregela wabeka nomuntu lePitori uyangizwisisa and uBongani into ireason ukuthi siyele bekayo ukuthi umuntu wakhe ubhizi uyamtshela ukuthi ufuna imali ufuna 350 uyangizwisisa and wena bawumazi umuntu lo ayikuthi asikisi sithanda usahlala naye uBongani umuntu lo khuluma ngaye and then okay asicale way forward nje siyasemuva silise kancane wena uthi uhlale noBongani noma uBongani umtshela ukuthi umuntu loyo wabantwana baba wabantwana uyazi ukuthi uhlala noBongani akahlali la uyazi na besikasahlali so ukuthi bathu mama iquestion yami ithi akazi okay mina ngifuna ke ngoba ngiyayibona ukuthi indendende
Ngifuna ukuthi sizwane. Inzondo yakho hayi ukuthi wena nomama nyalo, angifuni ngizwisise ne. Hayi ukuthi uyakuzona. Umama ufunela umntwana wakhe into ebest engeke ezokubreaka down I-trust or uthando lakho, because you see he is blind. And remember ukuthi umntwana wakhe maka blind, you've got the right because une-sensitivity yakhe ethize. And obviously if wena uzitshela ukuthi ufuna ukuthanda umntwana, kumele ukuthi umthande kwamampela, ungamthandi ekutheni wena you just want to keep yourself busy, ngoba umuntu loya nakaba nethando uyalfa kuyangena ngehliziyo nangomoya. So immediately mawulibreaka uthando lelo, umuntu oyokulimala ngibani? Kuyokulimala lo ubonako. Ubongani uyokuloka busy akuzilela, but umuntu nangu uyabona uvuleka amehlo lo yakabona emehlweni. So what I'm asking you ukuthi if Tina on our side we cannot break relationships at the IPL relationship because already we created, but then again apha abantwana bakhona, and I'm still asking myself ukuthi uhlala nobongani kuphela namkhana uhlala nobaba labantwana labo abakhona, or abantwana bangishiya wena uhlala nobongani nje umuntu wakho ngibongani na uthi umuntu wakho uthi ngibongani? Yeah, abantwana bamangishiya. Na uthi umuntu wakho Yeah, nje ngihlala nobongani. Uhlala nobongani. Yini into okwenza ukuthi uhlale nobongani? Ngihlala ngawo ngiyamthanda ngithi. So na umthandako why uba nomunye umuntu ugcina umenzela abantwana ekutheni una 5 years umthanda? How do you love somebody upregela omunye umuntu uchubeka umthanda yena? In which a mistake yenzeka. Ama mistake ayi3. No, 3 times. 3 times. Like About 3. Angitsho na abantwana 3 times ngunathi kuphela. Ngunathi kuphela. Angitsho uthi qala uthoma ukuhlala nobongani unabantwana bayi4. Now laba abakhulu kune2 yabakhulu angibabali laba. Hayi ungababali. Kuna 4 elandelayo. Le ikhulu le vele u2 le beyiseyikhulu vele le i2. Mama no man, you are confusing us. Cala uthize kithi ubongani uhlezi nayo unabantwana bayi4. Why ungabali abanye ekutheni thina sikubuzile ukuthi uthoma ukuhlala nobongani nabantwana bayingaki? Whether umntwana omkhulu or omncane ukusala komntwana ukuthi thina sifuna ukuthola inamba ukuthi abantwana bakho bayingaki. Kosi usibalele inane yokuthi no mina ubongani ngithule ngabantwana bayi4. Yeah, bela ngipreka ubongani ngipreka ulo nangipreka umakabongani lesikhathi azokuthukana uthukane ngonathi ngithi. Mara bekhona umunye umsana ngingapreka mara sihlala nobongani. Bayingaki? 3 abantwana baprekile konobongani because uthi unabantwana bayi7. Then ke still ukuthi uvumelana nathi wena unabantwana ube nabantwana bayi3 ukuthi uwenza ama mistake ayi3 uthandana nobongani umthanda. Don't you think ukuthi you are breaking his heart by just doing so? And ubongani ukutshela ukuthi abantwana banasona. Still because of, you know why? It's because of umama uyafisa nakuthi umntwana akhe abe nomfazi, not to say uyambambezela, but ke kubhlungu ngoba nje imali kaBongani iyaphela akakhona ukuzwisisa ukuthi uyapi soloko uyachubeka ukuthi mina ngiyamthanda. Okay, uyamthanda ngini into engathi ebonisa ukuthi uthanda uBongani? Ngcono uthanda uthi no ngimbonisa jamakhe ngicede ngimbonisa ukuthi ngiyamthanda nakho ngimbelethela umntwana. Awukambeletheli namunye umntwana. Mara khona emsemeni the question is niyaya na ngoba lokho bhizo siphinda phinda ngalaba abakhona. Yes. Wayenganamntwana naye since na 5 years enhlala. Angazi phela mina ngilukuzi. Ubongani nomntwana ngesayitini umthumela imali angitsho. Then ke esikubawa kokugcina ke ngiba ukuthi when comes to issue ye finance kaBongani nangabe mhlambe kunendingo osidinga thoma kumama. Asikale umuntu wakho ngisho thoma kumama because zizomcaka umama. Hayi mina yazi ngicabangani. Ngicabanga njengokuthi ngoba enze so uBongani naye ezozisikhulumela yabona okuthini nje umama lo uyazonda kunakuthi ini cala ithi ngiyiphinde ngizokuphindela that thing jama thenguye and finance kaBongani ufuna ukunitshela ngitsho khona hayi nangu umuntu okhamba naye jama mama yazi ngithini angikwaleli yazi ngithini ngizama ukukukhombisa ukuthi okwenzekako ngenza ukuthi